dobijem poruku od direktorke koja glasi: Marko, pogledaj mail. Ulazim u mail i vidim poziv za obilazak fabrike kompanije Slovak. Otvaram plan puta, te između ostalog se obilazi cijela Slovačka i nekoliko zamkova. Kako je to ranije već dogovoreno, skupili smo se u blizini Basove autobuske stanice u Beogradu. Sa Basove autobuske stanice smo se uputili ka Novom Sadu, odatle ka graničnom prelazu Horgoš i ušli u Mađarsku. Kroz Mađarsku smo putovali autoputem, kako je to već bilo nekoliko sati za ponoć, to vreme smo iskoristili za spavanje i punjenje baterija za sutrašnje obilaske. U jutarnjim sati po dolasku u Bansku Štiavnicu smo napravili prvu veću pauzu. Banska Štiavnica je poznata po svojim izuzetnim primjerima srednjovekovne arhitekture, uključujući crkve, palate i građevine koje svjedoče o njenom značaju tokom različitih istorijskih perioda. Arhitektonska lepota grada održava mešavinu različitih stilova, od gotike do baroka i renesanse, stvarajući živopisnu sliku razvoja arhitekture kroz vekove. Banska Štiavnica je također poznata po svojoj raskošnoj rudarskoj prošlosti, sa brojnim rudnicima koji su nekada bili osnov ekonomije grada. Njene jedinstvene podzemne arhitekture i rudarske galerije pružaju uvid u tehnologiju i metodologiju koja se koristila u prošlosti, čime su doprinijeli bogatstvu grada. Nakon obilaska Banjske Štiavnice i pauze za doručak nastavljamo put ka Oravi i Oravskom zamku. Orava je region smješten u severnom delu Slovačke, poznat po svojoj prirodnoj lepoti i bogatoj kulturnoj baštini. Ovaj prelepi krajolik obuhvata prostrane šume, brze reke, planinske vrhove, koji pružaju impresivne poglede na okolinu. Sa svojim netaknutim prirodnim okruženjem, Orava je postala omiljena destinacija za ljubitelje prirode i avanture. Jedna od najpoznatijih atrakcija ovog područja je Oravski zamak, koji se smatra jednim od najvećih i najstarijih dvoraca u Slovačkoj. Izgrađen na strmoj steni iznad reke Orave, svojim impresivnim tornjevima, zidinama i dvoranama, Oravski zamak pruža posjetiocima uvid u bogatu istoriju ovog područja i predstavlja važan simbol kulturnog nasljeđa. Unutar njegovih zidina posjetioci mogu otkriti bogatu zbirku artefakata i eksponata koji oslikavaju život i kulturu stanovnika ovog područja kroz različite istorijske periode. Pored toga, panoramski pogled sa zamka pruža spektakularan uvid u prelep krajolik oko reke Orave, čineći posjet ovom znamenitom mestu nezaboravnim iskustvom. Oravski zamak je poslužio kao scenografska kulisa za nekoliko poznatih filmskih ostvarenja. Neki od filmova snimljenih u ovom zamku uključuju Nosferatu iz 1922. godine, kao i horror film Urdalaci, snimljen 1970. godine. Osim toga, Oravski zamak je bio lokacija za snimanje nekoliko drugih istorijskih filmova, čija se radnja odvija u srednjem veku, što dodatno naglašava njegovu istorijsku i kulturnu važnost u filmskoj industriji. Jedna od zanimljivosti koje se mogu vidjeti u najvišoj kuli zamka su voštane figure likova iz filmova koji su snimani u zamku.
Kao centralnu postavu ovog muzeja voštanih figura ima sam lik vampira iz filma Nosferatu. Nakon obilaska Oravskog zamka upućujemo se ka Žilini i zamku Budatin. Put od Oravskog zamka do zamka Budatin vodi kroz slikovite predele prožete mističnom lepotom netaknute prirode. Zamak Budatin datira iz srednjeg veka i predstavlja značajnu kulturnu i istorijsku atrakciju. Izgrađen u 13. veku, ovaj impozantni zamak je prolazio kroz različite faze izgradnje i rekonstrukcije tokom vekova, održavajući stilove različitih perioda kao što su gotika, renesansa i barok. Sa svojim utvrđenim zidinama, kulama i dvoranama, zamak Budatin je igrao ključnu ulogu u istorijskim događajima ovog regiona. Zamak je nekada služio kao rezidencija feudalnih gospodara, a kasnije je pretvoren u vojnu utvrdu. Danas zamak Budatin privlači posetioce svojom bogatom arhitekturom i zanimljivom istorijom, pružajući uvid u život i kulturu srednjovekovne aristokratije. Posetioci mogu istražiti njegove raskošne dvorane, umetničke kolekcije i muzejske eksponate, stičući dublje razumevanje ovog važnog kulturnog nasleđa. Uz to, sam zamak je okružen predivnim parkom i vrtovima, dodatno upotpunjujući atmosferu ovog izuzetnog istorijskog mesta. Prema legendi, zamak Budatin čuva tajanstvenu priču o zazidanoj princezi. Legenda kaže da je princeza Anka, koja je bila zaljubljena u običnog vojnika, bila zazidana u jednu od kula zamka kako bi se sprečila njena ljubavna veza sa vojnikom, koju njen otac, gospodar zamka, nije odobravao. Iz zamka Budatin pokraj Žiline se upućujemo ka hotelu Magnolija u banji Pjestjanin, gdje smo imali toliko vremena da se raspakujemo i kratko odmorimo. Sledila je večera i odlazak na organizovano druženje u Kuglanu. Ja naravno dobijam neke specijalne patike za kuglanje koje svetlo u mraku. Posle noći provedene u hotelu Magnolija i doručka, upućujemo se ka Mijavi i fabrici Slovar. Fabrika Slovar ima bogatu istoriju koja seže u prošlost Austro-Ugarske monarhije. Osnovana je kao fabrika za proizvodnju municije i oružja, a tokom vremena je postala i jedan od ključnih proizvođača vojne opreme u čitavom regionu. Tokom turbulentnih perioda 20. veka fabrika je uspješno održala svoje operacije i prilagodila se zahtjevima vremena. Nakon pada komunizma, fabrika je proširila svoje poslovanje na tržište van granica zemlje, uspostavljajući se kao jedan od ključnih izvoznika u svojoj industriji. Danas fabrika Slovar ostaje simbol industrijskog razvoja i tehnološkog napretka, sa istorijom koja održava njen kontinualni doprinos regionalnoj i globalnoj industriji. Полудник, дружок, на который я иду, там уже будет моя девушка-блондинка, которую я люблю. Мы вместе будем ездить на кораблю.
S fabrike se upućujemo na ručak pokraj jezera koje se nalazi u neposrednoj blizini Mijave. Putujemo pored prelepi krajolika ka Bratislavi gdje odsjedamo još jednu noć u hotelu Šafran. Dolazak u Bratislavu je bio u večernjim satima koje ja koristim za samostalno lutanje gradom. U jutarnjim časovima smo imali organizovano obilazak Bratislave. Kako je to izgledalo u nastavku? Detvijanski pan Richtar te novini čita. Detvijanski pan Richtar te novini čita. Peďa dvaciatýho vraj bude vizita. Chcel si nám vymeniť, ktorý otec by si chcel si nám vymeniť. 5 000 striebra, 5 000 striebra, 5 000 striebra my si mu položí. Ovom scenom se završava obilazak Slovačke i povratak ka Srbiji.